Kunjani? Socialism mean? Sharing and working together. Sharing and working together. Socialism. Mi vala magatata official language. Kuna language ngwa mani sitwisa ku why ngaro official language. Chilovetu. Why shingari official language kuve vavalala language yavo varwa. Ene sandazi phungeri ene xo sungula a ri hisi ri nghenisa moya. Hi le kaya ka hisa phela. Ri soft. U kota ku hina hi famba ku 10 kilos ku ya xikolweni xo vuya 10 kilos kota ku famba kahle u nga jahanga. Artik. So why hi fane hi nga review loko hi ri vanhu va le kaya hi nga review uniform based hi xikhwama xa hina. A xi nandzika njhani xikolo ka na madesk mambirhi mo langutisana ku va na leri loko ku kopeleka leti ti pfanile u vuya They destroyed Hoshani College, they destroyed Shingwezi College, they destroyed Lemana College, they robbed us Kiani Nursing College, they destroyed Youth Camp Center Yagatomo Village, they destroyed Tomo Showground, they destroyed Mangome Game Reserve, they destroyed Golf Course, they neglected as Hudson Tsangwisi Dam and render it to be mud dam. Ahe, xana u subscribe yini? Tshika mavunwa no hemba. U ya subscribe. U ta tivonela hi wexe. Enjoy episode. Hi swona. Ikona. xin'wana xi gijimaka Tata xenga. Hayi na hina hi pfukini hi kombela ku twangiwa. Xitoko lexi xa n'wina. Xitoko lexi va nga. xa mukhondo wesisi Xitoko. Xina tikelo. Xitoko lexi ne. Kuma ma xivona nkarhi. Aya, since. A ko va swidloko leswiya swo munhu a nghena a xavaxava kun'wana na kun'wana. Swidloko leswiya swo a swi pfumeleriwi ku tisiwa hi ti-airplane laha tikweni swi suka a Russia ku na ndhawu yin'wana yi ri le Siberia. Se swi ta hi le matini ivi vanhu va swi landza a Durban laha va nga ta fika swi nga ta fika swi chichiwa kona. A swi yo tala ngopfu vanhu vo tala va tala ku pfanganisa xidloko lexi na swidloko swa vo Comrade Xigevenga sweswo swo taniya a hi swidloko leswi fanaka loko ku ri na munhu loyi A xi fana xa Comrade Xigevenga lexi. xo yela Enda xi vekeleki star lexi. hayi Xona xi vekeliwa star la. So se loko huwele kun'wanyana. U vona kwihi? Hayi. Hleketa vuye tsutsumeni. hayi na lexiya xa nyeleti a hi xona se leswi I swidloko leswi a swi tala ku tirhisiwa ngopfu hi vayuza lavaya va le Russia vo fana na vo Lenin vo fana na vo Stalin. Loko mo languta kahle eka tibuku ta matimu mi nga kota ku swi vona na loko mo languta kahle mi cheka kwala ka tifoni ta n'wina ivi mi languta mavito yo fana na vo Lenin vo Stalin mi ta kuma ku na swidloko leswi va swi mbala a ko va xidloko nje u fanele u va a communist to the core ku va pfumeleriwa ku ambala xidloko Sweswi hi nga na n'wina the communist ne. Hi fanele xi veka ka auction laha ka Shanghai Gang laha. Xi xavisa xi branda. I brand yikulukumba ngopfu vanhu vo tala va xi lava a va swi tivi ku va ta xi kuma kwihi nakoho loko vo xi kuma a ko va xo chipa I xidloko lexi xi durhaka swinene na swin'wana na swin'wana swi va swi ri hi ndlela yaleyo. Oh, hi lexi ka. Ya ma xi vona ne loko mo languta Xa vonaka kwalaho. I Lenin. loko mo languta mavito yo fana na vo Lenin I vanhu vakulukumba eka matiko. Oh, ene hi lexi xa mapele. Ene hi xona. Hi xona xa mapele loko mo xi languta mi ta xi langutisisa hi ndlela yaleyo a ko va xidloko nje na vanhu lava xi mbalaka va yelana Ne? A tsutseni laha hi Japani. A wu nge Lenin. Oh. Vafana hi. so Ene nangu munhu wa thaya na swijaketa swi nga swo manyamanyanyana. jaketanyana byin'wana bya kona Na swilebhana ka. I van'we na vo Lenin. emrholo wun'we na swin'wana na swin'wana Ne.
ina fan namuntlha hi nga tshama la i le ku beka huwa la Ochera yi nga mi byela loko mo hi vutisa ku socialism i yini tsinela kam Tsinela kambe. tana la ku na bot la u ta byela ku socialism hi yi ta mi byela yi ta mi oro zwakala yi ta mi byela kunjani socialism hi Sharing and working together. sharing and working together i socialism wa swi tiva ku South Africa yi tirhisiwa hi vamani socialism wa swi tiva ku South Africa yi tirhisiwa hi vamani socialism a wu swi tivi mara wa swi tiva ku it's sharing and working together mara democracy ho yi tiva democracy Government of the people by the people. u dyondziwa mani swi leswi government of the people by the people Papa me. hi papa wena leswi n'wa yini a swi tiva usondla nga baba we man okay famba tshama la danki ne sharp A wu tlharihima. tlharihini ka u fene ya hina namuntlha a ni nga swi tivi ku socialism yini tlula na dan tlula ufamba ntiyiso awu ne segment ya hina namuntlha hi celebrate Mara mina la wa mi moxo wetu. kunjhani masha Mi xota na vudloko msiya mina. Wa isa la. na we khalo nga ti na ndekula ti episode to ringana vo ma 5 Ni ku na vabya le ku nweni ka mati. Ni to ku phora ti ayisi mi nga heti kwa. u pfukile dlayisiwa hi ku va mi nga mbalanga xitloko Hayi a ximbaleki ka yisi. ne Mina ni vuyisa swilo swimbirhi ne. Ne. Ni vuyisa ti mic na 4K. mashangala ku pusha ma big gambiri ina se shoot 4K sweswi hi upload 4K A wu meni ka swona. hi upload 4K shoot 4K se na the mic that road mic ngaba ni 250 megapixels women 240p na vo 720p na 1080 ko van'wa va ri ka Swi 1080 na Pentium 1 ka. swi na Pentium 1 ne na yeah so segment ya hina mashala leyi nga yi sungula last week ne Pioneer Minute hi celebrate artist leti ku nga khale ti ri koka ka industry tin'wana leti van'wana se ti nga hi siya no hi siya mara namuntlha hi celebrate tatani Chicco Twala wa yi ta ngoma leyi yi rini doki ya pasiya Sangani family sing, wa yi tiva jump, sing, ho. Drop your heart, drop your heart, drop your heart. wa hemba ka tshama laha sophia Phela ka loyi loko a kha vula swona. U nga n'wi imagine xiswo a ri ntsongo a nga ri sowisi. ne ne mzimba i swilo swa masiku malamo swa manguva tolo. i swilo swa tolo mzimba khale so u ri ngoma leyi ya ku humelela yini A cina nghena mara risimu leri loko wo swi landzelelisa kahle leri onge ri yo tlhe ri remixiwa a ku ri risimu ra Mjaji leri a ri tlangiwe hi MD Shirinda ya ri tlangiwe hi MD Shirinda kutani Chicco ivi a ri teka a ri remixa leri i mhaka musi xidloko xa matsalwa musi i xidloko xa matsalwa so tatani Chicco i velekiwe hi 1963 ne ya va tswariwe hi lembe ra 1963 kambe va ve va sungula vunanga bya vona kwalomu ka vo 1980 hi 1983 a va tlanga na Umoja kutani hi 1984 va tlanga na Harare kambe loko hi ya hi 1985 va ve va humesa single ya vona ya Weekend Dance va humesa ya Money hi 1986 hi minkarhi leyi se a va sungula ku duma titlambi ta Vatsonga a ti ri busy emusicini loko hi languta hi vanhu vo fana na vo
Peter Tinet va fike hi minkarhinyana yaliyani languta vanhu vo fana na vo Paul Ndlovu a va ri kona hi minkarhi yaliyani se hi minkarhi liya vanhu va Vatsonga a va ri na xiave xikulukumba ngopfu eka vunanga bya disco a minkarhi leyi na vo Dr. Joe Shirimani va nga fika hi yona Dr. Joe Shirimani loko ni tsundzuka kahle va sungule kwele loko ku nga ri ku heteleleni ka malembe ya vo 1980s ku nga va ku ri ku sunguleni kwalaha ka malembe ya vo 90s yeah because loko vona va sungula a swi teka nkarhi ngopfu laha vanhu vo fana na vo Papa Penny va nga sungula laha hi vo 1994 se munhu loyi a nga teka Papa Penny a va vekela emepeni i Joe Shirimani loko va tlanga tinsimu ta vona letiya to sungula loko va ha tlanga disco ya loko yeliya ya vona Joe Shirimani loko mo langutisaka kahleni Joe Shirimani u humesi titlambi to hlayanyana na swin'wana ku katsa na vona Papa Penny ya ne eka risimu leri ra We Miss You a ri nga le ka album leyi mi nga hlaya We Miss You Manelo where are you mara risimu leri ra ku Mandela rona kuna very miserable very Art van Wyk very yena loyi a nga advisor Chigo ku a ri cinca ku swi nga n'wi vangela timhaka ta ku a tlulana na nawu wa nkarhi walowa nkarhi lowa apartheid leswaku a khomiwa se risimu leri ra We Miss You Manelo vanhu vo tala vhela va vula sweswo lava va ri tivaku va hlamusela timhaka ta ku ri a ri vula Mandela kambe ko va timhaka ta ku ri eku sunguleni i nga ri a ri thi swona ku We Miss You Mandela kambe loko a ta va a tsundzuxiwini ku ri leswi loko u swi endla hi ndlela leyi swi nga endla leswaku tirhosa tisimbi kutani a ri cinca hi ndlela yaleyo and kuna information o tala around this song because ri be triple platinum serious ya nga certify wa herisa is it yeah a ni rume hi 1987 yes a ri be triple platinum minkarhi yaliya ne so it was big nkarhi lowu a ka ha tlanga ticassette mara tinsimu ta kulukumba loyi to tala nga ra ti ri na politiki nyana cause ku na leri ne lamula a ri vulavula hi artist a ti influence hi environment leswi a swi humelela hi nkarhi walowo yeah most of them loko wo yingisela even you can go even to Bob Marley yeah this guy there's a journalist, there's a politician, there's a teacher, there's everything in him fana na vo Chico a ku ri na swilo hinkwaswo ka munhu wun'we a dyondzisa a hlamusela swa politiki a tlhela entertain a hungasa na the same thing ne yeah cause loko wo twa na loko ri nghena ne ri na ku tikeliwa nyana ngari ku fane ku va na ku lamula ka nyimpi ya vanhu va tima na vanhu vo basa hi nkarhi walowo ya ngoba a ku xihundla xa koho loko mo languta kahle vayimbeleri swi fana na vatlhokovetseri vayimbeleri leswi va swi endlaka minkarhi yo tala va tala ku va va tirhisa ririmi leri onge ri fuwile leri munhu a fanelaka a kota ku va a ringeta hi matimba ku va a ri twisisa na swin'wana na swin'wana a ko va ririmi njhe na swin'wana na swin'wana yeah so na yo ngoma leyi ni twa nga ri nayo kahle a yi valala timhaka ta politiki ku a ku lamuliwa nyimpi phela la nga lamuliwi swin'wanyana ne so loko loko a tlanga
ti-drums a ti nyiketela na swona loko a tlanga katara a wu ta tsaka hi leswi a tlangisaka swo katara ku ri swichayachayani leswi a va swi katsakanya kumbe va swi katsakatsa a swi kumeka swi ri na vanhu lava va ti nyiketelaka eka ku swi chaya hinkwaswo a va swi kota ku swi mixela tshame swi tele nhlokweni lava va ti hinkwavo na makhwiri hi ndlela yin'wana n'wi vula ku ri se na wa fanele u ri bass guitarist na wena hi nga yi laha hi ku nyika yona sweswi ta vuya ngopfu ne mara mayizamazamanyana yona katara n'wa hinkwaswo no hi mhaka kahle ngopfu okay Pioneer mara va vula loko se va khomile swa ti-Fruity Loops Pioneer minute ya hina se yi herile hi nga ta za ya ka ha ri Pioneer minute se ku ta ku Pioneer minutes instead of minute Pioneer i Xitsonga yini tata Nxenge loko mi ri laha mi ta mi tirhisa hi Pioneer kumbe xana munhu a nga kota ku va no mi ri Pioneer minutes maybe loko mi yi tirhisa eka mbangu ni nga kota ku va ni twisisa mbangu hi vulavula hi context ku ri the pioneer and the pioneers are people who started something vatumbuluxi va swilo swo karhi kumbe varhangeri eka kumbe tingwazi kumbe tinena hi ndlela yaleyo na swin'wana hi ku ya hi leswi a va karhi va endla swona se kahle hi nga yi tela hi ku tingwazi minute nkarhi wa tingwazi minute ya tingwazi minute a hi rito lomba hi yo lomba mara ku na marito lama mi kuma ku hi malomba ma tlhela ma pfumeleriwa swo fana minute eka ririmi ku na marito mo tala swinene lama hi lombelanaka hi nga vala hi lombi ka Xinghezi hi lombi ka Xibhunu kumbe hi lombi ka tindzimi tin'wana ta hina ta Xintima so leyi i minute ya tingwazi minute i rito lomba a ri tlhantlheki ku hava hina hi lombe ngopfu a hi tshikeni ku lomba a hi tlheriseni swa ya ku ri swi na nkoka ngopfu mhaka ya ku va vanhu va tumbuluxa marito ya vona ni vona i nga ri mhaka leyi nga na nkoka ngopfu ka ririmi ra hina loko mfumo wa hina a wu ri na ku tlhogomela eka timhaka ta tindzimi ku ti hluvukisa tanihileswi constitution yi swi lava ku ri mfumo wu va na matimba ya ku va yi kota ku ndlandlamuxa tindzimi ta hina a va fanele va nyika vanhu vo karhi mali lava va faneleke va tshama hansi va tumbuluxa kumbe ku khanda marito lama nga ta kota ku va ma tirhisiwa hi ku loko mo languta marito yo tala mi ta kuma ku ri a ma nga ri kona mara hi ku fikelela ka swo karhi ma fika ka ma kumeka ma ri kona kambe sweswi tikomba nga ri ku na ku loloha ka timhaka ta ku va ku tumbuluxiwa marito a ku ve ku ri na mhaka liya ya ku swilo loko ku na leswa swo tolovela swilo sweswi loko no sungula rito mi kuma ku u to yi hleka maxava se yi sungurile u xota ku sala ku yi famba yi landza yi rhwalela maphepha mavona mara ku na leswiya swo mi kuma ku a ringeta ku lava ku endla swin'wana mara a ku na support yo karhi mavona cause a ni tshembi ku ri xilo lexi hi nga xi tsandzekaka swi nge tsandzeki vanhu va nga tshama hansi va tumbuluxa marito va languta swilo leswi nga tumbuluka va swi vona ku leswi hi nga swi endla hi ndlela leyi na swin'wana na swin'wana kahle a ku fanele ku va na xiphemu xo karhi eka vativi va ririmi lexi nyikiwaka karhi wa ku va xa tumbuluxa marito xi ma vuyisa eka vanhu va fika va ma amukela kumbe xana va ma engetelela sweswi swo taniya i swilo leswi a swi fanele swi endliwa lembe na lembe mi kuma ku langutiwa ka ririmi ro karhi ku tumbuluxiwa marito mangani ka ririmi ro karhi ku tumbuluxiwa marito mangani mara loko hi nga swi niki nkarhi wa ku hi kota ku hi swi endla swo fana sweswo ni vona onge tindzimi ta hina ti nge koti ku va ti hluvuka ene mfumo wu fanele wu kumeka wu ri na xiave kumbe wu kota ku nghenelela eka timhaka ta ku va wu hluvukisa ririmi rin'wana na rin'wana leri nga kona laha Afrika-Dzonga and sweswi swi nga endliwa hi ndlela ya ku vanhu va hlangana
xiphemu xo fana na Pan South African Language Board xi is a constitutional structure lexi nga na matimba ya ku xi nga va na ti-program to fana na tete se hi nga tivi ku vanhu lava nga le henhla va swi hleketa sweswo swa timhaka ta ku ri ku fanele ku tumbuluxiwa marito ku endliwa marito mi nga endla na ti-competition mi ti endlela eswikolweni kumbe ku nga va ku ri tiyunivhesiti ka vanhu lava dyondzaka tindzimi a va na va kota ku ti-spelling tumbuluxa- bee sweswi vanhu ta Xitsonga ya ti-spelling bee ti kona laha na lahaya mara ti-spelling bee lexi xi salaka i timhaka ta ku munhu o kombisa ku rito ri nga va kha ri tirhisa ti-alphabet ri nga kha ri tirhisa marito ku nga ri timhaka ta ku ri vo tumbuluxa marito I think ku tumbuluxa marito swi la ta vula ku ri ku fanele ku khandziwa marito yo karhi na swin'wanyana i mhaka yo xo sungula ni twa mpuvi va lava nga le henhla maybe va nga va kha va swi tekela enhlokweni and stuff mara mina hi ku vona ka mina ni twa nga ku na hina as hina sweswi nge le ku vulavuleni hi swona yeah ku nga va ku ri ku sungula ka swin'wanyana a xo sungula yeah xo sungula i ku identify ku ri i yini leswi hi mahi marito lama hi nga malomba yeah ivi hi ku a hi decide ku ma tlhelisela ndzhaku ya mathe ivi hi matha ivi hi presenta leyi hi ku lava mi ta kuma ku swi tele va nga busy hi swona kuma ku nhloko ya hisa no hisa se retire hina vito leri hambi ku nga ri hina se wetana na rito va hambi ku nga ri hina ku na marito man'wana ni tshame ni ri wexe ni microphone ni changa microphone so ni vutisa swin'wana so a ni hi sungula ku Hi swona. a hi thi Microphone. microphone ku hava rito microphone ni le ku chekeni ka bonga bonga Twana yini? famba swi ya huma le bonga 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 kombo nyika bonga bonga le ra fanela swi nga endla mi kuma ku loko mi ri vuli hi ndlela yaleyo un'wana a vula ku a ri kona a rito leri ri kahle hi nga ri teka hi ndlela leyi ene lexi endlaku timhaka ta ku hi pfumela ku i bonga i timhaka ta ku ri loko u vulavula u twakala kun'wana Wa bonga kun'wanyana. Wa bonga kun'wanyana na swin'wana na swin'wana ivi rito leri ri vhela ri Bonga. tekiwa kumbe ri adoptiwa ma yi vona mhaka ko a vuprofesa byi sukeli kule kuma levu ya vuprofesa se mi na yi le ku hlayeleni yin'wana kamba ni chekaka leyi kulukumba yi le ku hlayeleni se hi nga vitana bonga bonga ne se la na vutisa ku mina loko ma ha tumbuluxa marito yeah ku na lera swidzidziharisi yeah a ni ri kumi kahle xi fanele xi kuma xi red ya a ni ri kumi kahle rito swidzidziharisi ku dzidziharisa va nga va kha va ringeta timhaka ta ku kombisa ku rito rero ri endla ku munhu a dzidzivala switwi ma vona munhu loyi a nga dzaha ti-drugs a ni ri swidzidziharisi va vula ti-drugs munhu loyi a nga dzaha ti-drugs a nga kota ku endla xilo xin'wana hi timhaka ta ku ri miehleketo ya yena yi dzidzivarini mbilu ya yena matitwele ma yena ya cincaka xiyimo xa wena u cinca xiyimo xexo u nga hatwi hi ku lexi humelelaku wa tiyela ku kota ku endla swilo swo karhi wa Swidzidziharisi. swidzidziharisi swi leswi ku endlaka tshika ku dzidzihala ka yeah a ni nga swi tivi Xitsonga yexo ta fanele ku ti vutisa ku swidzidziharisi u dzidziharini se ma swi vona ku ri loko hu va hi karhi hi ku swidzidziharisi i vanhu lava nga tshama hansi va hleketa ku xi lexi loko xi munhu a xi tekini xi endla yini emirini wa yena xi endla yini emiehleketweni ya yena ivi se va heta va ku i swidzidziharisi se a swo va ku ri mhaka leyi nga kotekiki ku hi nga tumbuluxa marito marito hinkwawo lama nga ta na thekinoloji na wona hi nga swi kota ku va hi matumbuluxa hi ku ya hi kha hi languta hi ku xi lexiya xi tirha yini hi ku ya hi kha hi languta ku ri xi lexiya loko ho xi vitana hi ndlela leyi swi ta fambelana kumbe swi nge fambelani na swin'wana na swin'wana swo lava ku na hina sweswi mi nga vula ku hi nga swi sungula ivi hi sungula hi marito yo ringana maybe ku 200 wa marito lama hi ma sungulaka ivi hi tirhana na mona loko hi tirhana na mona hi vitana va lava va nga nyikiwa ti-constitutional responsibilities constitutional mandate ya ku va va kota ku va va hluvukisa tindzimi Va humelerisa ivi tindzimi. hi tshama na vona hansi hi va kombisa ku hina hi endli leswi hi ku hleketa ku ri loko hi swi endla so swi va swi karhi swi tlakusa kumbe ku kurisa ririmi ra hina ra Xitsonga hi nga sungula hi Xitsonga mi kuma ku se na lavan'wana va landzela va va endla va tindzimi letin'wana swi na nkoka ngopfu swi va tlhela va hi lomba hi ta va nyika tona so ma yi vona ha valala timhaka ta ririmi ne ra Xitsonga yeah ku na swin'wana nga discover culture ya Matsonga nga ri le ku feni
hayi ku i nga ri le ku feni se yi fini loko mo la ku compare na mavenda phe mavenda ma hi tlula kula ngopfu mavenda ka ha ri na Venda maximelo Venda va ri everywhere. hi sweswo so loko mo langutisa phela loko mo ya Venda mi kuma ku ri na function i da mucato or anything xa function ku ya attenda hosi so boha loko hosi yima va yi losa machangani na swa ha ri kona ya mara hi ngo ene no hi ngo hi mpfo ku faka culture hi nga va hi kha hi vula ku ri ka Vatsonga a swa ha ri kona mara Vatsonga hi van'wana lava na vona va nga ku hlayiseni ka ndhavuko wa vona hi tindlela to hambanahambana hi ku loko hi languta timhaka ta ndhavuko a hi nge to languta timhaka ta ku ri ku nga va ku ri ku losa swi helela kwalani na swin'wana na swin'wana i timhaka ta swakudya i timhaka ta swakudya leswi hi swi katsaka makwembe udline ri ku dya makwembe makona makwembe hi loyi a mi hlamule udline ri ku dya makwembe makona makwembe u nga valala hi xikwembani lexiya xa wexe xava xa yelo ni valala hi kwembe ro hiwa no mara swi kona va ha swi kota ku loko mo kuma mi ya makaya va ha swi kota ku endla swingwimbi halaka hina ka ha va ha swi kota ku endla swo njhe hi matshopi va ha swi kota ku endla swo fana na swimbundwa va ha swi kota ku va ambala loko kwateni a nga swi tisi leswi va sweka timhaka ta swo fana na tihove swi endla hi vomu tinyawa ta ha dyiwa va na swifaki swa ha kumeka manguva but ma end ni improve point loyi manguva a nga xi tixi endli mara ka n'wi le kwihi ya hi le Vatsongeni hi le Giyani hi le So Giyani no hala ka valoyi kuna loko ri na vanhu lava nga le ku dlayeni ya hala ka ya hi laha ka valoyiwa hikuva hala ka the va phata Urbanized. va urbanized too much. lava ve le lokixini Lokixini ku ya ku hala ma vona. Yeah. And loko mo swi languta kahle ku lahleka ka culture yi lahleka ngopfu ka vana lava tswalaka ka the urbanized area and so on hiku a ku na nkarhi lowu mi kuma ku va vuyela ka vakokwani or mi kuma ku na vakokwani vona se va joinini va ku hala ka the urbanized area a va hayi va vhakela switandini ivi va kota ku va vona ku hanyiwa njhani la but man matamini la ku yi driver njhani loko ni ku swi le ku feni ne mi ni huma rural ku fana na mina definitely rural tidonkeni ku vula ka mesavi lexi mi ni vulaka xona but ma eno generation ni ngo generation ya vo n'wina na generation ya vo hina i generation leyi nga kula yi kha yi ya masin'wini yi tiva ku ya masin'wini ya timbutini ya tihon'wini a ni vuli ku swilo leswiya ne it's swi na ti-advantages na ti-disadvantages ta swona loko wo lava ku swi taka hi minkarhi ya sweswi swi na swi na ngopfungopfu ti-disadvantages because vanhu they are too urbanized mani twisanyana ni driver na ku hisa la ka swilo leswi hi nga swi vulavula last week na but almoyana mara hi nga swi hetisisi hi tsani sweswi Limpopo ne phe Limpopo loko wo lava ku vulavula hi Limpopo a yi depend a yi fit ku dependa ka government loko ni la ku ta timhaka to hina we can be on our own hi nga kota ku tihanyisa hina hexe hi nga dependi ka mali hi nga dependi ka anything wantwisanyana we have livestock inyama yeleyo hina agriculture hinkwayo yi helelini loko ni la ku swi veka in context agriculture hinkwayo yi helelini yi helelini u nga si nchumu hina yo hinkwayo the only thing lexi hi nga taka kumbexana hi nga vi na xona lexi dingaku mali i swilo swa ximanjemanje swo fana ti-TV leswi hi swi endlaku sweswi wantwisanyana i swilo leswi nga lavaku monetary value mara ku hanya hi nga hanya hi tlhe hi va healthy hi va sharp hi nga dependi ka nchumu so lexi ku za ni ku swi le ku feni culture ya hina i ku sweswi mi nge kumi n'wana a ti ba xifuva hi ku ya tihon'wini or hi ku rima and which is something lexi xi nga le ku hi dlayeni because unemployment i le henhla
ene ku va unemployment yi ri henhla swi vula ku youth ya safara Yeah. mantwisanyana loko la checka youth unemployment I think iloko over 60 something percent youth and Yeah, unemployment it's as a very whole Yeah. unemployment in South Africa yi helerini vo ma 39% if I'm not mistaken Yeah. 39 somewhere there mara ile henhla swinene so Limpopo I fit ku Shoprite ya stocka swilo a Limpopo etraka yi swi vuyisa Centurion a warehouse yi tlhe susa warehouse yi swi tlherisa laha mantwisanya leswi ni nga swi hlamuseta last week loko ni ri na boti ali ni ku a hi fita ku byala Shoprite wena Shoprite because it cost phela ku susa swilo leswi swi tisa swi tlherisela laha Yeah. and which I stand to be corrected you might find out ku the fruits and vegetables that are coming from Limpopo at the farming ata vuyeli le va hi nyika the genetic modified stuff ku fana na loko mukuma ku ri a Limpopo hi kona matamatisi ma kumeka kona mara mukuma ku tikhampani to endla titamati soso na swin'wana at kona la South Africa tomato sauce ya McDonald's hi kuma Egypt phela wasti mara loko va nga Steve checka packet ra McDonald's mara loko mo swi langutisa kahle alleged mara ri tsariwe hi Egypt Jafet loko mo swi languta kahle hi leswi tiko ra hina ri nga Africa as a whole endlisiwa xiswona or leswi ri nga hi nga antiwi ni ta ku wo swi landzelela from ilandelelisiwe swona yo landzelelisiwa ma vona na switeriwa swicelo hinkwaswo swi hume So, swa ma swa Africa. process-iwa, swi famba swi ya handle the best coffee yi huma Africa ma vona eh so and loko mi ya sa phikwa mukuma ku ri na Ethiopia. iko ku byaliwa ku ti tiya na swin'wana mara mukuma ku ti tiya a ti endli kona kuna farming one venda ne Chivase tea plantation it's a very huge tea plantation mara anvoni antivi loko ri ku va ha ri busy na yona yo va green mahala mara ndzi tshama ni vona tiraka ku ya ku rhwaleni ka tiya a Chivase tea plantation so point ya mina ku he bottom end nta ku industrialization and the 4IR leyi nga le ka yona yi dlaya ngopfungopfu na the rural areas because vanhu ve le kaya va ha swi koti ku ti tirhela vanhu ve le kaya se va yimele vandla leswi va yimele government and which is not mina I won't lie 350 is not a good thing a solution i ku dlaya because n'wana sweswi u yimela 350 350 i ku teka fish u nyika munhu u vu tsandzeka ku n'wi byela ku famba dyondza ku njova ku njovela watoya kwayo vandla so wa swi tiva kwayo no government yi tirha hi vanhu loko va kha va landzelela swo tala swo create sweswo swi vondlela ku mamadomdom kota ku vota va kota ku va nona ku hundza n'wini vo landzelerisiwa swilo leswi so hi ku ya mina ne botma eno phela ku hava n'wana le xitandini yes mati na mo matsemweni xitandini a ma humi but on the other side there are many ways le u nga ndla ku yona farming we can still use the same which is still even bad why would they give you a loan ya ku dyondza xikolo muranga ku nyiki loan ya ku sungula business yeah sweswo i swin'wana leswi because sweswi ne loko no la ku ta hi tiso ku borha mati mali muni 30,000 wa borha mati kaya u kuma boholo scheme land kaya it's very free no a hi xi lexi hi nga lwela ku xona kaya loko la ku vulavula hi ya mara loko mo swi languta system swi leswi swi endla intentionally ne ku endlela ku va kota ku va profita leswi nga swi vula misalo yeah because loko mo languta capitalism emi ya vona kumbe xikongomelo kulukumba xa vona i ku va va endla profit and loko ku endliwa profit a ku fanelangi ku endliwa profit hi vanhu lava va nga na swifemafemani leswitsongo va langutela ngopfu ka timhaka ta vanhu lava va nga na tifemele tikulukumba and vanhu lavaya hi vo mi kuma ku ri va kumeka va kha va controla vanhu lava va nga ka government na swin'wana na swin'wana hi ku loko mo languta Rupert family ku na swilo swo tala ngopfu loko mo nghena a vhengeleni
leri xavisaka swakudya mi ta kuma ku ri 80% ya swilo swi nga kona laha swi huma ka that particular family vona va controlaka swilo leswiya se ku hava munhu loyi a kumekaku a ri na mali loko Tiger Brands very yin leyi nga la leya xinkwa leyi nga na Sunbake ku na Sunbake mara yi le RCL yi hansi ka loko ti tele ka famba Google ti tele Tiger Brands leyi nga la yi nga na tikhampani leti welaka hansi va hi tina swona u ta swi vona ku ri va controla vutomi bya hina bya masiku hinkwawo se ende loko mo swi tlhela mi swi langutaka kahleni mi ta swi vona ku ri okay vanhu lava va va na matimba ya ku tlhela va controla government because lexi humelelaka vanhu lava nga ka government na vo i vanhu na vo va twa ndlala va na mona makhwiri se aka society leyi ku nga capitalist society swi tika ngopfu ku va na ku tshembana eka ku endla swilo ku vanhu va swi endla hi ku tiyimisela kumbe hi mbilu na moya mo kuma ku vanhu vo swi endla hi ku ndlela makhwiri ya vona hi ku lwela ku vona va hlayisa vona na vana va vona na rixaka ra ka vona hi ndlela yaleyo se mara swi va swi ri na nkoka loko mo languta ndhavuko wona hi woxe hi nga vula ku ndhavuko wu le ku feni mara na swi vona ku na swin'wana leswi mi kuma ku ri swo antswisiwa loko mi languta namuntlha vanhu lava va nga dyondza hi vona lava va vula ku loko u mbala tiburuku ri n'wansati a swi kahle swi kahle swi nga kahle loko u mbala leswa swa swikete na swin'wana na swin'wana mara loko mo languta sweswi mi kuma ku ri a swikolweni swo fana na vo Wits ku na vo Planet Khomanani mi kuma ku ri laya loko ku ri minkarhi ya ndhavuko kumbe ku nga ri minkarhi ya ndhavuko ku ri na tihlengeletano ta Vatsonga ne va kumeka va karhi va cina swibelani ku mo gugula mi ta swi vona ku vanhu lavaya va tiyimisela ku va karhi va lava ku fambisa swilo swa ndhavuko ku swi kota ku swi ya mahlweni se loko u kota ku va ka sectors hinkwato leti ti fambelanaka na timhaka ta ndhavuko hi kota ku vona ku loko ku ri timhaka ta ku swin'wana hi vona onge a swi nga ri kahle ngopfu swi lava ku improve hi vona ku hi improve njhani and hi ndlela yaleyo loko hi kha hi swi improve swi ta vula ku se hi va na hina hi karhi hi improve hi maendlelo ya swilo na swin'wana na swin'wana se swi ta va swi ri na nkoka ngopfu ka timhaka ta ku ri ku kumeka ku va na ti-debate ku va na ku va na mijhekanjhekisano leyi nga ta kota ku yi vulavula hi ndhavuko yi vulavula hi ku va vanhu va endla leswi swi endlaka vona because vanhu vo tala sweswi mi kuma ku va luza na identity loko vanhu va ri andlwini va vulavula hi xilungu na vana va vona mi kuma ku ri swa hatwiseki laha hi le ka valungu vana va byeriwa ku ri va my vona va endla xilungu mi kuma ku n'wana u le ku dyondzeni ka xikolo kun'wana va ri akhuru u endla xibunu as a second language a endla xilungu as a first language first language ani ririmi leri u nga ri mama ka mhana wena na swin'wana kambe a ka ha ri swona sweswi vo endla hi timhaka ta ku ri va fanele va yisa amahlweni xilungu kumbe vatswari va vona va twa onge va hlayisa ndhavuko loko va karhi va dyondzisa vana xilungu i mhaka leyi nga na nkoka swinene ku ri vanhu va fanele va rhanga va kota ku twisisa ku ri okay sweswi hi fanele hi endla ku ri vana va hina va dyondza Xitsonga vana va hina va kota ku vulavula hi Xitsonga n'wana a kota ku tiva ku tihove i yini n'wana a kota ku tiva ku ximbundwa i yini ma swi vona a swi tiva ku ri loko hi vulavula hi xigugu hi vulavula hi a swi tiva ku loko hi vulavula hi xiphasu hi vulavula hi ma swi vona se swi na nkoka ngopfu ku munhu a nga lahlekeriwi wa xitwa xigugu loko swo faka timanga yini timanga ti cheliwaka swin'wana swo ta ngopfu na le tihoveni ta cheliwa timanga na xiridzani xa cheliwa timanga hi byo xi endlisa ku xigugu kambe xigugu xi mikisiwa na timanga ka xigugu swin'wana swo tala ti-brown nyana swa timanga ka mhani un'wana va tirha le kaya leyi va pfuneta le kaya leyi swa ku tlinatlina va tshama va hi swekela xigugu na xin'wana a xi swekiwi xigugu kapa a xi hayi swi ncini leswi va nga xi sweka wena u oxa timanga ne then u ti sila ti ri na ti na mafurhanyana chela nyama mafurhanyana
vo tisila tikhomana so xigugu xexo xigugu ku na swin'wana a hi ku na tihove ku na leswo swa va tseleka masi ma ze ma huma khuvi leswa ma endla Cream. i xithivi va tincini leswi va te i xithivi kumbe yini sweswo u valala tseleka masi ma ze ma tiyela nyana so xithuvi sero timanga ti ngheni xithuvini xithuvi wa xitsundzuka xithuvi u valala xithuvi a valala timanga misa loyi xithuvi masi ka xithuvi xi swekiwa hi masi ntsena na mugayo a xi cheliwi mati a xi ndliwi nchumu masi na mugayo ya mara leswi swi endla ku va na mara swilo leswiya ma swi ta swi hi tiyisini swi hi tiyisini that's why na sweswi hi tiyerini that's why swa tika ku kuma munhu wo huma Limpopo a ri se nkinga ta ku humelela oh swi so mata ma Sorry, vulavula mhaka leyo vanhu lava nga dyondza va vuya se va mbala swiketa na maburuku va ku swi kahle kanjhani loko ni hleketa a swi onhaki hi mhaka laha ku okay loko va kha va dyondza a heta suka matikoxikaya a ta heleni vo vet se a ni ku praise-iwe ngopfu khale a praise-iwa ngopfu tatana ximanimani va tiva xilungu kanjhani u nga ri swi sungule ku moxeka kwalaho cause loko se u vuya hala wena u lava ku kombeta vanhu lava ku ni tiva xilungu kanjhani swi endlisa ku yini se hi ku na nkarhi wun'wana mapeni ma pfumela ka vanhu valava loko va vuya halaya ku ya hi xiyimo xa lava se a ku tekiwa loko loyi o fika vulavula a ri wa kwalana hambi a va na a ri wa tihomu sikwini a ku a swi kahle swi sweswo a va ta ku yimanyana n'wina mani vulavula ni tatana ximanimani hi mhaka va ta va humala se va hetelela va moxa hi swona se mara sweswi swi tsakisa hi ku va lava va dyondza kwele eswikolweni swa le henhla a na nyika xikombiso hi mhaka ya Planet Common leyi nga Wits ku na vana lavatsongo va landzelisa ndhavuko wa vona va endla ku ri va kota ku vuyela ka originality ya vona ya ku kombisa ku va fanele va mbala swibelani va mbala tinjhovo va cina va celebrate hi mhaka ta culture and sweswo hi swona swi nga na nkoka ku swi nga rivaleki na swin'wana na swin'wana se i mhaka ya nkoka swa ha fani na khale laha vanhu a va nga mbali na sweswi loko mo languta sweswi vanhu lava mbalaka swibelani va tele ngopfu ku tlula leswi vanhu va khale a va mbalisa swona na swin'wana na swin'wana hi ku loko ku ri na micato loko mo languta ku ri na micato ne mapedi mi ta kuma ku mambala swa mapedi loko mi languta mavhenda va mbala swa mavhenda Vatsonga va mbala swa mavhenda loko mo languta hi December ne hambileswi va nga swi mbali ku masiku hinkwawo swi leswiya ko va timhaka ta ku ri na swikolo swa hina naswona swi tekeli ngopfu timhaka ta ku ta hi le handle mi kuma ku fanele ku mbaliwa ti-blazer and all swi leswiya and a ko va chumu loko ko va ku ri na timhaka ta ku ri ku fanele ku va na ku hluvuka mi kuma ku ri va teka lapi leri ri nga na ku yimela rixaka ro karhi kumbe culture yo karhi va mbala yona tanihi uniform a swo biha ngopfu sweswo ko va timhaka ta ku ri va hi bi laha swi tikaka swinene va hi bi nhloko miehleketo ku ri hi kota ku twisa onge leswiya swa uniform liya va yi vulaka hi swona swi beteraka swa ti-tie hi swona swi beteraka ku tlula leswiya swin'wana ku nga ri swona sweswo ma hi vona mhaka kona ha swi kota ku va hi landzelelisa phela leswi mi swi vulaka ne loko sweswo South Africa uniform a ku fanele ku va ku ri a certain traditional attire or a swi ta benefita na hina phela hi ku sweswi loko ku fanele ku ndliwa uniform na swi fanele ku kuma munhu la kota ku rhunga swilo leswiya swa tradition yo karhi swa antswa ku mi swi veka hi ndlela leyi ku mbaliwa tinjhovo hi ta vona swi ku mbaliwa lapi ra tradition yo karhi wa twisanya let's take a ni ti ku ni nga swi vula njhani man mara yele a hi ngo yele va ku vavasati va fanele va mbala lapi lera ra yele vavanuna another nande lahleki we lahlekile swa ha endli swa ha endli mavoko hi onha yini swa ha endli a ti yele mi tivaka swilo a ni hi la ku hi ri hayi hi tlhe hi la ku dyondzisa sweswi yele i ximbalo xin'wana xi mbaliwa ku vavasati xi na vinyana laha ivi xi tlhela xi va na xi ndla nga ri hembe mara top, i blazer ne? i top I ya top, vavasati
yo va yi ri traditional hi Yeah. Xitsonga so ya xisati tin'wana hi Vincent tin'wana va ti ri khona nyana so ti endla nga ku so nyana swo tlhandlekiwa xavo swi different ble i top ya vavasati wa yi vona Yi hembe vitaniwaku leyi yele. mbalaka hina Vavanuna ya Xitsonga. tradition, ku ri ya vavasati va mbala na xibelani mara yi na vusati yi huma kahle hembe ya vavanuna yi huma ka yele oh okay ku rhangi ku designiwa yele se ku ta tihembe ta vavanuna so hembe leyi yi vonaku ya tradition ya vavanuna i yele liya ku va ku i yele ya vavanuna ma swi kota ku mi teka ani ma yi vona yaliya ya tradition ya vavanuna ne ma swi kota ku mi teka a hi ngo kumbexani ya blue na color yin'wana kumbexani ri ya blue ntsena mi endla yo uniform ya xikolo xo karhi ku xikolo lexi mbala ya so ivi ka xin'wana xikolo va teka xin'wana xa vavhenda sweswiya ya vavhenda yi endlisiwa ku swoho van'wana loko ri ku xikolo xa vavhenda ku mbaliwa sweswiya swa vavhenda mapedi Xikundla se xa vanhu lava va Mapedi. nga ta va kha va rhunga sweswo va ta va va karhi va kuma Benefit-a na vona. karhi na swin'wana na swin'wana Eh. se ma swi vona ku ri swi va swi ri na endoda phela that's why ni ku byele ku wo ka ngele ku hlekete hi bohi ndlondlo ku vula ka swin'wana swi endliwa na hi vanhu lava already va nga kwalaya obviously a ni swi tivi maybe principal mi nga hi koreketa wala xikolo xona a xi swi koti ku raise issue yaleyo ku hina hi la ta swi fambisa leswi ka hina kahle kahle a hi ngo sungula loko uniform yi controliwa hi mani hi xikolo or i government question leyi ni lava ku vuya ka yona ya uniform yi controliwa hi xikolo ne ku ri na ta mi kombisa swin'wana ku ri loko ni vulavula hi timhaka ta ku ri vanhu vo tala ha beki miehleketo hi beki miehleketo hi timhaka ta ku ri xikolo loko xo lava ku ri ku dyondziwa leswi Mbona hi dyondziwaka conscience. hi ririmi Loko mu- ya hi ririmi ra hina mi kuma ku ri loko mi fanele mi dyondza swo fana na matimu swi fanele swi dyondzisiwa hi ririmi ra hina language policy mi kuma ku ri SGB yi twa onge xilungu hi xo xi nga na nkoka ngopfu and a swi vuli ku ri loko mi swilo swi dyondziwa hi ririmi ra n'wina xilungu a xi dyondziwi xilungu xi ta dyondziwa as a second language hi ndlela yaleyo na swin'wana na swin'wana mara ku nga ri timhaka ta ku ri swilo leswin'wana swi fanele swi dyondziwa hi xilungu number 2 loko swi ta ka timhaka ta uniform timhaka ta uniform hi vona va lavaya va SGB school governing body va lava yimelaku vatswari na vatswari hi voxe vatswari va fanele ku va vula ku ri uniform leyi fanele ku yi kumeka yi va kona exikolweni yi fanele yi va hi ndlela leyi se hi ku hi buhi miehleketo a hi swi lavi ku fambele ku swilo swi fambelana na ndhavuko wa hina se and hi na matimba ka ku va hi endla swo fana na sweswo hi na matimba ya ku va hi kota ku cinca swilo leswi swilo swi nga hi swona a swikolweni swa hina mara a hi le ku pfumeleni vanhu va ha ri ku aleni loko mo fika mi yima sweswi mi fika mi vulavula ku ri a hi fanele a hi langutiseni timhaka ta language policy a hi tirhiseni ririmi ra hina ku vana va ta kota ku dyondza va kota ku twisisa swilo hi ndlela leyi nga olova a hi tirhiseni tindzimi ta hina hi leswi mabuni ma swi endlaka mara hina that's why ku ve na nyimpi liya a matsundzuka UP ku ve na nyimpi liya yo why ti-language ti va timbirhi ku va na Afrikaans na English ku va na tlilasi leyi dyondzisiwaka hi Afrikaans ku va na tlilasi leyi dyondzisiwaka English ene loko u nghena ka tin'wanyana swo boha ku fanele u dyondza Afrikaans u ri munhu wa tima allegedly leswaku lwiswa swona hi vuya ka timhaka ta uniform hi problem ya hina nge se hindza kwala ka ririmi loko hina vanhu va tima hi lwa na Afrikaans a hi lweli ku hi lwela tindzimi ta hina hi lwela ku hi fanele hi ya ka Xinghezi waswona phela na loko wo languta vanhu lava va nga lwa 1976 loko va lwa na Afrikaans a va nga lwi ku va fanele va dyondza hi tindzimi ta vona a va lwa ku va fanele va dyondza hi Xinghezi se hina hi teka Xinghezi hi xiyisa ngopfu mahlweni na leswi nga endla ku ri ku va na 11 official languages la South Africa a hi timhaka ta ku hina hi nga endla sweswo loko va kha va negotiate a Codesa mabuni hi mo ma nga vona ku okay ririmi ra hina ri ta fa loko a hi tindzimi leti hikwata hi official languages and ava swi tiva vona ku xibunu xi ta ya mahlweni Xinghezi xi ta ya mahlweni mara vona va swi tiva ku ri i khale va kha va lwisana na Xinghezi mara hina vanhu va tima ha ta wela kwale ka vona ka xibunu na Xinghezi ma vona mhaka kona ku na vana vo tala ngopfu va dyondza ku Xinghezi a hi ku vo xi tiva Xinghezi vo pasisiwa ku ntsena Xinghezi xi nga va dyondza ku xibunu ku xibunu xi nga fi ma vona mhaka kona hayi ku va yi kota English hayi ku va yi kota English
hayi va swi kota so sweswi swi vulaka principal ne maxava u nge se fika kwalana la ku tlhele ka leya uniform ne hikuva nxangi i mali muthafisi 180 sweswi 200 ku ya kwala teki leriya ro basa or ro tima mali muni a 10 rand sandazi leri rimbala lama ya mambalaka lama enaneni 10 rand ma 15 rand ne 40 rand mara still ri nghena ka ngani teki leriya taka tangulu guarantee 7 years sandazi ene sandazi phongeri ene xo sungula a ri hisi ri nghenisa moya hi le kaya ka hisa phela ri soft u kota ku hina hi famba ku 10 kilos ku ya xikolweni swo vuya 10 kilos kota ku famba kahle u nga jahangi a ri tiki so why hi fanele hi nga review loko hi ri vanhu va le kaya hi nga review uniform based hi xikhwama xa hina ma swi vona ku okay ene xin'wana hambi ho sungula mi kuma ku ri kumbexana hi sungula ku loko hi ku ne hi mbaliwa kan'we kumbe hi friday kwala ku fambeni or kambirhi monday and friday ivi hi ya hi kha hi antswisa hi ku famba ka ko xo sungula kaya we are very poor mara hala ku tlhela ku leha xa thafisi u vulavula hi sandazi na thafisi sandazi ni ndliwa kwihi mara sweswo hi nga sevengwana ri ndliwile kona la mara sweswo hi nga swi languteki ni sweswi va ta ni vulavula hi timhaka ta yini hi timhaka to kaya ku a ku na mali wa ni twisana a ku na mali xo sungula kaya ku na mali hala ku foste ku la ku xava tangu ya thafisi ya 180 to 200 rand why hi nga atwisi ku ya xaxi lexi nga cheap ku va xo phati ya uniform na dakani kwa munhu phashani xitawolo phashani ratika phashani ratika phashana ta phashana thafisi yini rimbengo phashana na to un'wina nde thafisi enda 379 imali yo tala 379 339 ene phela ka thafisi by June u fane u va na phere rin'wana hi ku wo famba phela mafamba hala ka hina ha famba u ta high school ya ka hina wena kha nsuka masungule ma xitandini ya mahetelelo ma xitandi ma vona ku mona ku ta swikolo swo tala swi hava switulu mi kuma ku ri class hinkwayo yi helerile so swi nga endleka mi kuma ku ri hava na xitulu na xina switulu department yi tisa ivi swi tlhela swi tshovekela ku ri a va endli swilo swo tiya i yini lexi endlaka va nga endli swilo swo tiya xikongomelo xa vona i ku xavisa business i ku profit hayi ku mi nga tsandzeka ku solve problem ya switulu loko ko va ku ri na vanhu lava nga tiyimisela mara because of the system yi lava ku vanhu va tshama va kha van'wani va kha va hlupheka van'wani va kha va onhetela swilo ku swi kota ku swi xaviwa i yini lexi nga endlaka va xi chama desk ma yi vona mhaka kona ma yi vona desk swilo leswi a va nga tshama va kha va demand and supply a yi nga pfumeli se ya ma desk a ku kumeka ku nga ha ri na demand mi kuma ku na supply yo tala na swona fana switulu sweswi ku na demand supply a va swi koti ku supply mi ta kuma ku sweswi va ku hi ta mi tisela 500 wa switulu swin'wana swi tata ndzhaku ka n'hweti leyi taka hi ku supply swi koti ku supply vanhu lava va nga ku endleni ka switulu va endla switulu leswiya intentional ku swi kota ku swi hatla swi patuka ma yi vona mhaka kona swi hatla swi tshoveka ku va kota ku tlhela va kuma mali yin'wana hi leswi va tirhisaka swona hi pfuxelela va endla mpfuxelelo ma yi vona mhaka kona ne loko va fanele ku ndliwa le vakhalabya va ta va vandla va ti-bank story loko tshama ri 6 hi kota ku kopela kahle hi pasa hi ya mahlweni loko wo endla bank story a wu kopela u refer loko ko endliwa ti-bank story mi lava ku vula ku swa tsandza sweswo ku munhu va nga ta na miehleketo ivi ku endliwa madesika so matafula lama ri nga ta famba kusukisa leyi ya ri ya fika leyi lama me le kerekeni ya nani lama i kereke le ya desk rin'wana ro suka la ri ya baleki ma swi vona ku a swi hlakali ku olova swilo leswiya se swilo leswi nga hlakali ku va swi lala va la leswo hlakala va ta kota ku supply va supply a xi nandzika njhani xikolo ka ha na madesk lama mambirhi ma langutisana ku va na leri loko ku kopeleka leti ti pfalini u vuya no and then i vala leti mhaka ta mi vala timhaka ta ti-official language ku na language yin'wana mani swi twisi ku why nga ri official language xilovetu why xi nga ri official language ku ve va vulavula language ya vo va ri one ma vona malovedi na mapulani
32 kahle ya kahle hi ku lexi humelelaka ne a fanele se na 14 15 official languages ririmi i xi lexi vanhu va nga xi kuma ka vakokwa wa vona timhaka ta ku hi swi werisa hansi ka Sepedi na swin'wana a swi tshamisekanga sweswo cause language leyi ya tiyimela ti-language leti mapulani na Xiloveni mata wa Xiloveni va xibakanyini a va teke eziko ri vanhu va hlangana nhloko hi mhaka ku va vulavula Xipedi va katsa na Xivenda swo ka swi leswi a swi no mara a swi vuli nchumu sweswo xichangana xi huma tindzimi hinkwato ta hina vanhu va tima ti huma kun'wanyana huma ka rhavi rin'we ti huma ka rimitsu leri ku nga Kiswahili hi yona hi va hi kha hi hambanahambana hinkwenu loko mo languta tindzimi to hambanahambana leti hi nga na tona ta yelana mi nga kuma ku na ririmi a Swaziland ku na ririmi a Zambia leri loko va ri vulavula ne mi twa ku ri na Xitsonga ngopfu mi swi twa na huma swi twa mi tsume kule Zimbabwe na Xitsonga swa fana mara ririmi i swi leswi wa swi tiva Xitsonga na Zimbabwe swa fana ku vanhu va fanele va make sure ku ri va fanele va hlayisa ndhavuko wa vona because loko va vulavula hi timhaka ta ku ri sweswi ku na 6,000 wa tindzimi leti nga ta kumeka ti karhi ti nyamalala ti lahleka i timhaka ta ku va swo fana na sweswo mi lava ku swi nweliwa hi tindzimi tin'wana hikuva vona vanhu ririmi ro fana na Xilovedi hi ndlela leyi va swi endlisaka swona vo ri dlaya ririmi ro fana na Xipulani hi ndlela leyi va swi endlisaka xiswona vo ri dlaya kasi tindzimi letiya ku fanele ku huma tibuku ku huma vanhu va endla vunanga music hi tindzimi letiya na swin'wana ku ririmi leri a ri kumeka ri hlayiseka ma swi vona phela ku hlayisa ririmi hi swona sweswo swa ku va fanele ku va ku ri na music lowu endliwaka hi ririmi rero ku va na matsalwa lama tsaliwaka hi ririmi rero ku va na ti-radio leti ti broadcastaka hi ririmi rero ku va na ti-television leti broadcastaka hi ririmi rero na loko hi kha hi vulavula hi kha hi endla leswi hina leswi hi nga ku swi endleni laha hi ringeta ku va hi karhi hi hlayisa Xitsonga hi ndlela yin'wani mfumo loko a ku ri na intervention leyi fanele ku yi va na wona a yi fanele yi mi subsidize ku ri a n'hwetini yin'wana na yin'wana loko mi va mi humesi ti-episode to karhi va mi nyika mali muni hi timhaka ta ku ri mi va mi karhi mi endla Xitsonga mi hlayisa ririmi a swi la ku hole komba hi ta hola hambi ta hola hi ku ya hi nawu ne leswi mi swi endlaka i swi leswi constitution yi swi vulaka ku ri ku fanele ku va na intervention ka government ku va yi kota ku va yi supporta tindzimi ta xintu ku ti kota ku va ti tiyela ti kota ku va ti hlayiseka ti kota ku va ti nga nyamalali se mara vona sweswi ku na there's a number of organizations leti nga na constitutional mandate ya ku va ti kota ku va ti endla sweswo na swin'wana i yini leswi va nga ku swi endleni ku vanhu va kota ku twisisa ku ri okay loko hi endla hi tsala tibuku hi ririmi ra xintu hi fanele hi kuma leswi ku hi kota ku hi ririmi ra hina ri hlayiseka ku na hina hi tiya na swin'wana na swin'wana loko hi vulavula hi endla podcast hi ririmi ra xintu ehenhleni ka loko xinghezi xi le ku dominateni hi nkarhi wa sweswi i yini leswi hi fanele ku hi vuyeriwa hi swona ku hi ta kota ku va hi va na hlohlotelo wa ku va hi endla swilo leswi hi ya mahlweni ma yi vona mhaka leyi so hi leyi a ni la ku hlamula ka timhaka ta tindzimi ku why language leya hi yoxe yi nga tiyimeli yi ri yoxe yi tlhe yi katsiwa ka the official languages ta la South Africa na liya u nga yi vula Xipulani wa ni twisisa and then kokwani Shenge mi ni ta mi vutise swin'wana swo tanguwa swilo leswi ni bagaku everyday ku na article yin'wana hi maxaka ni nga ku xerhe yona ka ya le Verini college liyana leyi hi vulavula hi yo last week ya le Elim Lemana college u nga ni pfule article liya ka mata ya ni vava dayiteng khale nga tirhi Lemana yi hlakale no hlakala khale ka se ina vo ma 7 to 10 years why hala ni tshama ni nga kulela kona Giyani mina vanhu hinkwavo lava va dyondzele Lemana va dyondzekile
hinkwavo ku tinhlanyo swa va vulavula va ri voxe so sweswo hi ta swi hlela siku rin'wanyana mara ya yi hlayi se xi hoxa ku ri yini kwala About 9 years later. 9. 9 years later, and Lemana College still not complete. Or not completed. yi pfarile yi hlakala ivi va tsale government and I like ku loko wo hlaya ya mahlweni ku na lava ngo se convert wa yiswa ka high school Lemana College se tlheriselwa ka high school. So they're saying that there was a project to turn Lemana College near Elim into Lemana Secondary High School. Secondary school. Lemana ina matimu tala. ina matimu mo tangu Lemana Because vanhu vo fana na vo Robert Mugabe bangenini la. serious Eduardo Mondlane yes ungenini la se Tsamwisi ungenini loko mina nguta vanhu lava va nga huma la Lemana mi kota ku swisisa ku ri yi endli ntirho kulukumba ngopfu mara xihoxo lexi nga endliwa hi mhaka ta ku ri loko mfumo wa hina hi sungula ku kuma freedom hi sungula ku kuma ntshunxeko ku ve ku va na timhaka ta ku va ku pfaliwa ti-college Gyan College yi pfariwile Lemana yi pfariwile Tibumbeni yi pfariwile Nkwezi College yi pfariwile na tin'wani ta mavheta endla mathicara mo tala mathicara mo talo ndlela yin'wanyana principal mi nga vula ku ri freedom hina loko se hi fika hi khoma hi mavoko as hi ri na hina vatima hi fike hi tsema xikarhi ku va na free ku va na dom hala side ni raha ivi hi fanele hi chuza ivi hina hi ka dom because loko u za u pfala ndhawu yo dyondzela u chuza ku dom sweswo xin'wana lexi a nga xi vulavula Nelson Mandela loko a huma jele u kombele vanhu ku ri va tlhelela xikolweni ma tsundzuka that scene nyana ya ku a kombela vanhu ku va tlhelela xikolweni hi ku langutisa ku ri xikulukumba lexi hi nga tsoniwa xona as vanhu va ntima a ku ri ku dyondza swilo ya dyondza that's why na bibele loko mo yi langutisa kahle khala va nga pfumeleriwi vanhu va ntima ku ri va yi hlaya kahle lexi nga tsariwa a wu tumbeteriwa xona a xi vekiwa kule na wena ku u nga swi twisisi because swilo swo tala na namuntlha na sweswi swilo swa loko wo swi tumbeta ematsalweni swi ta tswalana kwale mahele na yini mara loko wo kota ku pfula tibuku u va na vutivi bya karhi so kahle Mashava hina as hi vanhu vatima hi ku ve na freedom mi twa nga ri karhi un'wana a hina nga na freedom hi yo nyikiwa freedom mara tlhe sa hi controliwa because swilo leswi ne ku na vanhu hi Mashava lava nga behind the scenes va phula ku ti strings wa ntwisa nyana and vanhu vatima i vanhu van'wanyana va rhangisa ku vanhu vatima ku va rhanga mahlweni mara ku nga ri vona varhangi va le mahlweni va rhanga va ri a xinyamini wa ntwisa nyana ku ri vona va nde vo Mazi na vo Zikwe va ndliwa tipopayi le mahlweni ku mndo ku famba pfala college vo Mani na vo Zikwe vo Mazi na vo Zikwe so ni byeli ku pfala Lemana ku pfala Tibumbeni ku pfala mite mani leyin'wanyani Xingwedzi college 4 within ni ngo vuli ku a provincini because hi le tinga le teto le tinga le Greater North eVenda na Giyani na Malamulele se ta kota ku vuya haleni ngike so bone vo Pulukwane masayiti mapulukwane kuna leti nga pfaleteriwa why vantwisanyana se vanhu va fane va suka a Limpopo mata Gauteng ku dyondzeni instead ta ku fane hi kurisini vo University of Venda hi kurisa vo Lemana College yi va college yin'wanyana or yi va university on its own or ko va branch ya University of Venda yin'wanyana vo Giyani College yi va branch ya yin'wana university or yi va college yi timela yoyoxo na va swi endlile loko hina hi huma la Giyani College hi humi hi University of Venda for Science and Technology Akuri, we used to call it the incorporation of colleges into the universities. Karinwa Kada Asma. So,
ku ve na resistance yo karhi leyi nga va kona timhaka ta ku ri Giyani College yi fanele yi endliwa Univen and all that ma swi tiva sweswo swa tinyimpinyimpi leti ti nga kona na hina mara na mfumo na wona a wu nga ri na plan yo vonaka ya ku va yi kota ku yi endla university liya I mean branch liya yi va university because Makhado College na Giyani College a tirha hansi ka University of Venda ku na leti a tirha hansi ka University of the North hi nkarhi luwana swin'wana Limpopo leyi nga sweswi University of Limpopo leyi sweswi nga University of Limpopo se ni tsundzuka kahle hi nkarhi waluwa a hi ri ka SRC a Giyani College mara mi kuma ku ri loko se ku va ku ri na ti-SRC a Univenda a Makhado a hi kumeka hi khome ti-meetings xikan'we na swin'wana na swin'wana tanihileswi a hi ri ti-satellite brushes and all that na machudeni mo hetelela ku va hi huma laha mara endzhaku ka sweswo a ka ha zangi ku va ku endliwa nchumu sweswi loko mo languta muako wa Giyani College i muako lowu nga ku boleni ku nga wa tirha ma vona mhaka kona se Giyani College ma swi vona se ende ma vona ti-college to fana na letiya a ti ri na nkoka ngopfu ka ndhawu liya ya Giyani xo sungula vanhu lava a va nghena laya a va kota ku booster economy ya laya around ti-activities leti a ti humelela laya a college liya a ti kota ku booster economy liya ya laya around Giyani ntsundzuka economy yi boosteka hi tindlela to hambanahambana hi ku na hina loko hi ri laha Giyani College a hi ya laha vo D2 ka vo Mamxhosa hi ya nwa kona hi ya le ko va Errol hi ya nwa kona leswiya a hi kota ku va hi kha hi injecta mali yo karhi accommodation jika accommodation laya na swin'wana swakudya and all those things so swi na nkoka ku aka tindhawu to fana na letiya ku kumeka ku pfuxiwa tindhawu to fana na vo Giyani College yi nga pfuxiwa tanihi university yi tiyimela hi yoxe ntwa ku hila ku ndliwa TUT moswe ve rivala ku endla TUT va swi vule 2 years if not 3 years back va tle this January ku va na yini nga ri va pfaliwe minomo hi Zarara so ku va na ku na ku kokelana ku na ku kokelana mara na yona hamba vo ka va nga yi endlangi TUT ivi va yi endla University of Giyani ku va university leyi nga ta tiyimela hi ku na mavito man'wana mo tala ngopfu lama nga pfala ku vo Lemana na vo Giyani College lama nga endla ku ti-university ivi leswi a swi va ti-satellite no ma vona a ni ri tsinda a ku ri Giyani mi nga teka Giyani College mi endla University of Giyani or University of what kwala around na swin'wana vito leri nga ta kota ku ri yimela rixaka na yina ivi leswi swin'wana mi swi endla ti-satellite ku ri vanhu va hala va kota ku accessa dyondzo hi ndlela leyi nga olova hi ku ka ti-satellite leta hinkwato swi ta vula ku fanele ku va na ti-economic activities leti fanelaka ku ti humelela mara sweswi miako leya yo tifela swi tikomba ku nga ri na vanhu lava va nga yimisela ku va fane va lulamisa swo fana sweswo se swi na nkoka ku tanihi rixaka hi kota ku twisisa ku ri okay loko hi endla swilo leswi a hi endleli hina ntsena hi endlela vana va hina ku va kota ku va accessa dyondzo xin'wana vanhu vo huma etindhawini telekulu va ta lava ku ya va dyondza layana swin'wana ku fana na vana va hina van'wani va ya ku vo Cape Town va dyondza kona van'wani va ta ku a Joni van'wani va ya vo North West hi leswi endlaka ku ri economy yi kumeka yi kula hi ndlela yaleyo mara sweswi vanhu va le ku swi hleketeni hi ndlela yaleyo va swi hleketa hi timhaka ta ku ri okay leswi a swi pfuni nchumu swa ti-college a swi tshika and sweswi ku na need ka ti-college leti hinkwato ti nga kona laha na swin'wana maybe vo ngo siya tin'wani ivi va siya timbirhi yin'wana yi va ku ri leyi dyondzisaka tidyondzo ta le hansi swo fana na ti-primary diploma or whatever degree ivi ku va na leyi yi nga ta va kha yi dyondzisa timhaka ta secondary hi ku vanhu lava humaka a university na vanhu lava va humaka a ti-college a va fani vanhu lava humaka a ti-college a ku ri vanhu lava va prepariwini ku va fanele va tirha tlilasini hambi ku ri ti-practical teaching ta vona a ti kumeka ti hambana mi swi vona ku ri lava va prepariwini hi ndlela leyi nga fanela na swin'wana na swin'wana hi ta ku yini for sweswi
mara loko hi fanele ku va hi lulamisa swilo leswi hi fanele hi kota ku va hi tshama hansi ivi hi kota ku vona ku ri swilo swi famba hi ndlela leyi nga fanela ne hey hayi nga va Lazarisha kuna group yin'wana va ri i vun'we community forum yima or kuna group yin'wana yi rini va ri i vun'we community forum Yeah. or vun'we something bisa un'wanyani ni toka nga ngivuli ku ri yena mani ngi disclose a tsala ku since 1994 Giyani or Vatsonga people were destroyed ne a ringeta ku la ku kombeta swo karhi leswi nga destroyiwa xo sungula they destroyed University of Gazankulu, they destroyed Giyani College, they destroyed Giyani Airport, destroyed Tibumbeni College, destroyed Banana Farm in 14A. 14A, I know it. Kuna Giyani Old Parliament Building, ngele ku kombeni nga kuna yona ile ku tsekatseke. They destroyed Hoshani College, they destroyed Shingwedzi College, they destroyed Lemana College, they robbed us Giyani Nursing College, they destroyed Youth Camp Center Yakatomo Village, they destroyed Tomo Showground, they destroyed Mangome Game Reserve, they destroyed Golf Course, they neglected as Hudson Tsangwisi Dam and render it to be mud dam. Say ndawo ya daka sin. They destroyed and closed Madonsi and Tititi mines. They destroyed they destroyed Mala Showground, they destroyed all water pipes and dams. They took our radio station away from us to rip us off our tax. Kensani Hospital was also destroyed. Keto Ngumalo Agriculture School also. So there is a lot. This guy, no information. It's a lot. And there's Giyani Science Center also was destroyed. Golden Farm, Middle Litaba Dam, Irrigation Dam, Shikimi small scale farmers. They were destroyed. Got the last one year Shikimi small scales. Ningawula he experience na mina I've seen it. Kuna matik mutala where the white men will come and buy it and make it a bigger farm, and then they will do their farming there. Right? Ingele ka Makuleke. Ngele ka Makuleke na yona akurna scheme la muti na muti aurna scheme xa wona mukuma ku bana space xo karhi ava kota ku tihanyisa a nga ri na ku va na season leyi va tsandzeka ku tihanyisa mavona so ku fika vanhu lavaya va fika va teka ndhawu liya va yi endla a bigger farm va fama sweswi va swi famaka va mi nyika mali mali liya hi xo ku ri va va nyike once off or va nyike va tshamaka va va nyika or something like that mara a swi tiva ku ri in the middle of these things ku ve na ku hetelelana na ku van'wanyana va lova na swin'wana va tekeriwa vutomi bya vona hi mhaka ku timali ti involved. The first guy loyi a nga swi endla sweswo wo basa u fambini. One thing lexi mina ni ti vutisaka xona was there ku ze ku va na skills development na loko mi ta Mr Shishenge mi fika mi endla farm laha ku fanele ku va na munhu loyi a nga ta vitana ku fanele ku va na succession plan. Loko n'wina mo lova namuntlha or let's say mina nga khoma loko ni lovini ni fanele nga lovi na swilo leswiya ni fanele ni siya munhu loyi a nga ta sala a khoma misa luya wo sungula u fambini nga ku minkarhi leyi a endla bu cotton na mazambani nga ku tava ti cotton yes loko ni hlaya xitori xa kona ni yena na vona nga ku hetelela famba se ku na un'wana sweswi apparently sure kuna swa banana sweswi nga busy mara loko wo languta ne ku na swilo swo tala ngopfu leswi swi nga dlayiwa so hi ku loko wo languta khale muti un'wana na un'wana u kumeka u ri na timugeni laha a wu kuma ku va na masimu yo karhi laha va rimaka kona mara sweswi swilo leswiya ku fikelela kwala ka mfumo lowu hi nga na wona point leyi ni nga mi byela yo sungula a swa ha ri kona ka ha ri hava hi kulele ko timugenini a timugenini a mi kota a wu yi timugenini kulele ko timugenini a timugenini munhu a va kota mindyangu a yi kota ku va yi ti endlela mavele lama loko va tlhokola a va ta dya lembe hinkwayo va nga xava hina kahle ne a Limpopo a hi fit ka gungula hi ku hi siwanekini
Alimpopo kuswani kwange swilo vitilo lava hanyika ku ri vanhu va le joni va ku ni phume emapurasini a va ri right a ku ri mapurasi muti un'wana na un'wana a wu ri na purasi ivi ku va na muti wa ngo le xigayini le districts ka va ku le xigayini ku fane ka madinani ka mahoneni a ku ri na le xigayini wa ntwisa nyana so swilo leswi endoda mani swi tina ndeku kahle ku na yo fela yini maxava list ya le phele ngopfu wo fanele hi pfuka maqandeni list ya le ngopfu ka list liya no tiva leswaku madamu malama mambirhi va rilaka hi mona ku ma pfaleke kwihi ma pfaleke kwihi xilokodwana lexi tisaka mati ya magola ni xi huma la ZZ2 va pfale va xeleta ZZ2 liya hinkwayo liya ene a nga lo ti pfalela damani nga vulavisana kona na van'wana na va mfumo kwayo allegedly mi ta dya so hayi swi hi nge swi tivaka hayi a lo famba humesa ti 500,000 i leswi ni swi tivaka mo hi mini mo famba komba mimi vanhu lava nga na mali va ta hi humesa timali to tala ndoda ya va na ndemali kuma ku we 500,000 so allegedly hi sweswi nga humelela so swi vula ku mati lawa mi nge le ku cheleteni ka ZZ2 a ma fane ma kha ma kota ku fita sweswi va ta ku nga rivaleri to allegedly a ni hi vuriwini ni tirha na henhla ka yona allegedly yaleyo ala famba ya va ti 500,000 hi ta ku xaxima eka swinharhu va ta dletanga na mali endoda kombela tiya So hey list liya yi lehini ene loko swilo leswiya swo pfuxa ne I'm sure employment hala kaya a yi ta va yi a nga ta va ku na sweswo hi hluphekaku hi swona a hi employment ntsena no hluvukiso tiko because loko wo langutisa ku na ndhawu yin'wanyana loko mo driver kona a ka hi driver swin'we siku rin'wana na Bus John la mativa loko a hi suka ka Joseph ingaku a ku ri ka game liya ya ka nga ri ya ka Mathonsi loko hi nghena Salema ne a ku hambanangi na picture yo leyi hi vonaka a Lagos Salema nga vule kona loko mi langutisa a sasela mani mi tshame mi ya sweswi ni nga gini 2 years back loko mo ya sweswi loko mo famba mpfalo matihlweni fika ni mpfula ni ku surprise mi to tlanga mi ta vulavula Xinigeria ma loko hi vulavula hi town plan ne hi town planning ngo ni ku nyika tayala hi town planning ne na loko hi vulavula hi town planning na ku plana ndhawu ku yi fanele ku meka endlise ku yini hi yo town planning yi failini a hi vona mativa ku leswi njhani ku faila maka leswi swi njhani kwa drainage system kwa chumu na mhaka kona before hi vulavula hi drainage system ne munhu lo a owna ku ndhawu liya xitandi lexi nga laha wa yingisela yena na ni sure ku ri a nga na mhaka yo mani u veka business ra yona kwihi a nga ku langutisa sweswo hey a nga vuli vito ra yena misa luyani hayi a nga ndli kahle loko ri ku wa yingisela a ya lunghisa timhaka ta yena ku va na order va ta n'wi yingiserisa vana va yena ku vi na order ku order kam phela se hi nga phushela development ku ka mhinga loko la ku swi veka kahle development ya le Salema yi fini yi le ku yeni development la ka hara space and u xi dlayele hi mhaka swilo leswi a nga swi ndala u nga huma a hi ngo hi kombisa spa u huma spa laha ka nyango ka spa loko huma hi kona ku vekiwe xin'wana lo xavisiwa Wa ha na packing. a ku na packing a ku na order a ku na order salwe ku ta passage n'wana wo to hlangana na homu a ku na order a wa ta tsutsumela kwihi se mara plan liya yi pasisiwe yi le ya yena leta nkani leti nga ri takani letiya ka leta ta leta takani letiya leta khome hosi wa dya so mi nga ta xi endla n'we leswi a swi na order leswi so i swin'wana leswi a swi ta ku loko swikolokolo leswi swi va swi vuyini swi pfukini swi va swi ri right ku va ku ri na I think town plan ya laya side leri a yo va yoxe leyi nge le Giyani na planning ya le Giyani mani yi twisise ndoda wa vona loko suka robotweni loko kha u tale ka malamulela
roboto leyi nga laya ya four-wheel yo ya Giyani ivuya ve le ku ya la kun'wana ati ina siyandani ka Siyandani ivi le ka Malamulele hala le dorobeni nto hala le dorobeni hala le ka Malamulele Siyandani Giyani ya loko u kha u fambela hala ku nga na Unisa hala ku na mapatu man'wana ma joyina ku main road ma kha ma huma hambi ni ta ku le molweni molo lo wa khale loya wa le Giyani Benston main road ya kona loko u joyina main road amahlweni ka Shell Street amahlweni before fika Shell ku na mapatu lama joyinaka ma kha ma nghena ma-2 ma suka ku laha ku nga na Unisa na laha ku nga na KFC Shoprite Center la kwalaya why ku ri na mapatu lama joyinaka main road laha why va nga drive ku mapatu lama ma huma le ndzhaku ma khoma le Shell le ikondle leyo mali hayi ndoda a swona leswi ma ku vona sweswi timovha leti fambaka laha main road ne loko ta movha yela ku nge yi hala ka Malamulele yi pfala timovha letiya ti suka ku hala robotweni leyi nga hala khosa traffic yin'wana December na a yi twisiseki traffic leyi nga laha so why va nga drive mapatu lama ma huma le Shell le ma khoma roboto leyi le Shell so planning leyi nga laha Giyani na yona yi twisisi ku yi ndleke njhani ndlela leyi planning yaleyo nga yi endla u tsandzeke ku hleketelela mhaka ya traffic yaleyo a hleketa ku loko o ti yisa a Shell ka tala ma ku tiva ku tala njhani ku side area no mhaka leyi nga ta mi byela ku ndleke njhani Giyani swo tala ne isa vanhu va ndhawu leya mara swi ndliwa ngopfu mi kuma kumbe eMvenda kumbe njhani Matsonga lama ma nga laha a va khomananga hi lave leti vumbeti ku ndliwa hi munhu loyi a nga yi tivi Giyani ku byela ku hi mfo hi lava sweswo no it's the same thing hi le ka Masingita phela ndhawu leya a ku na allergic leyi nga ta mi byela yo sweswi hi le ka Masingita laha hayi allergic u twe mani hi le ka Masingita va na mali va yisa lava Masingita a va nyiki yona ya mali se leswi humelelaka laha swi fika swi planiwa la Asentini la swi ya humelela Giyani hi munhu loyi a nga tshama ya Giyani wo kombela ku this is the main road hi ka njhani a nga tshama laha tiva ku busy njhani no it's a small town okay uthi ngo ba hlanganisa it's a small town ndoda so timhaka letiya ta inani ta planning ya le Giyani hayi mina ni titwisisi kahle it's not make sure loko va ku na munhu loyi a suka ku ya le Njuni a nyikiwe GPS yi n'wi yisa ka Malamulele kumbe a nga helanga swi tiva ku Giyani na le ndzeni ku na timall na tiyini the way swi nga endlisiwa swona swi ha ri na leswi swo yelana na vo khale ka Dzanini vo Davis Kloof u hundza u vona laha ntsena phela Giyani u vona hala ka na Dzanini yi endlise swin'wana ndoda ni yi Dzanini mara ya tele ni ku a ni ku twisisanga ku ndlise ku yini ene nga kuma ku na ndhawu ya attractive a phakati mara the way nga ndlisiwa swona nge yi fana mo tala u fanele u spenda nkarhi wo leha u ri laya ku nga ta hetele u yi twisisi kahle so hayi swi ta vuya hi nga valala Zaresha The Rock yi humesa album kambe Friday Friday ya leyi ya ka yona yi humesa EP ya hi Good Friday Good Friday yi humesa Friday leyi ya ka Good Friday 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 Next week Good Friday Good Friday no mara kuma ku hayi nen vela The Rock yi humesa vanhu vo hina vanhu vo ya ka Good Friday kusukisa loko hi xambilini na mina Good Friday these days aya kereke kereke leyikulu majampa hile mfoka la ku hi busy ni ka South Africa khale va nga jump va yisa lava so ku ya kaya swi ta lava munhu a swi plana fambelo ra kona ri ta va ri so yi humesa hina a album ku pfala tolo hi to famba sweswi namuntlha ne kumbe famba mundzuku na swin'wana mara hi ta va hi kha hi jika ka EP leyi humaka ne this is one of the songs
i munhu wa Afrotech. I munhu wa Afrotech. Yi ba wa ita Afrotech. Hi sweswi hi stra. Hi WhatsApp. So ya humesa hi Friday. Vito ra album Insuku. Loko hi ri kwihi? So I know. Episode leyini. Hayi leyi ngopfu. So until iza hlangana nakambe. Hi sweswo.